Hi, so 100 subscribers naman taron no, mag-giveaway ko Kylie birthday edition. So like this video, share this to your friends, and kanang kung kinsa ako mapilian, ako na ihatag ang Kylie birthday edition. Pero joke ra to tanan. Jimar ginatanan. Ha? Jimar man chitanan. Jimar maginatanan. Sama sa tiyot sa iyang pagsulti na ako, gigugma niya. Gigugma ko niya. Kung abi ko i-giveaway niya ang heart, pero di man di ay. Diba? Ay na mo expect atong Kylie nga koan. Kaya nanay tagiya ato. Paasa man ito. Hey, Sunday date with siblings. So we're going to buy peanut. Balot night is done and we're going home. How's the feeling? Janice, how's the feeling about the Riverdale thing? Nakakabatar din. Hi guys, kanina video among giprank si Jekel nga amon ako nung gikaon iyang paki pero wala dito na mo gikaon. I'm sorry, Jekel. What does it mean to eat your poke? Jekel, I'm so sorry. I'm so sorry, Jekel. Gikaon bitogid na mo, ti. Oy, gikaon ang poke. Sudlan na lalaki. I'm sorry, Jekel. What did I mean to eat? What did I mean to eat it? Kuya, you beg us to eat it. Buang ka. Sorry, Jekel, but it's a fucking prank, bitch. Oo nga, nagilis pa. Ate, what about, magkuan lang Demi? Kanang, kuan ba? 1, 2, 3. Prank! Okay, it's a prank! It's a prank! Ay, hindi yung paagi. Stay a while, stay a while, stay here with me. Stay a while, oh. Stay a while, stay a while, stay here with me. Right here with me. Kasi di mo nga naanak ka sa hotel. Hi guys, karon ang SSC namin sa hotel. Ate Joy, musta feeling nga naka sa hotel? Sana abot ang vacant mo. Oh. Nag-uniform po. Sana abot ang vacant mo. Sana abot ang vacant. Ano kalay siyang SSC kung magbuhat ka ng mga project sa eskwelahan kay mo kuan magubig ka ng usa jud ka hotel. Mo stay jud mi ko sa ka hotel ba. Ba mao nila sa Ate Joy oh. Hotel wow, sleepers lang mo. Iba din. Iba din ang lighting iba din. Ganda ng lighting. Iba din Iba din Ba si Ate Jera natin dyan. Linubos-lubos yung pag-CR niya sa waterfront. Ay, kanindot ang dress feeling niyo. Langsan, may lang ba? Diba? Parang nasa ano lang. Diba? Sige, itour. Wow, home tour. Kanina video home tour. Nanata sa second floor sa among giabangan nga apartment. Diba? Iba din. Iba din ang SSC. Ayun saan eh? Ay, room sa iyong parents. Hala, wow. Hala, iba din. Basira mo ko. Malalak mo. Sa Ate Joy. Joy, higda. Ate, karoon ako. Higda. So, hello. Hi guys, it's currently 10 and I'm still here at Sasha Tito's residences. Diba? Yo guys, this is zboymntbn signing up for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at zboymntbn, and anything else to add, Jairus? Watching Lalafon's IG story.